Mame Mao Akwaba Emfa Umbra Ghana Nsem TVGH so wofre me adwoa sechim. Wahwe niema agu. Wan kasa fe na wo sesa. Na aburo nya ween mu nam ho. Toto ayampia. Sese Dr. Mahmoud Bawumai wo campo be kasere yens Ghana fo se. Yini frim. Ni temfamfo nya nsani Kwame TiKese hypocrisy nkoana mo de te o man hypocrisy sole kone kopam ablonye se wo su betimi akwa kopam ablonye wodidi sofo Duncan Williams atem TDA NTDA yanti Ghana hanom na sofo kohia koye meeting se Dr. Mahmoud Bawumai yakramoni etimi anto aba ma Dr. Mahmoud Bawumai wutimi betra o radio station na wote so na muntua tax mfama aban no wutimi betra so bekeka sa onsam na wu nsam funa usi radio station is okay come. Wutimi betra so kekan. Mu nyina se Nyankopon wa wo hwemo. Mo se Nyankopon wa wo hwemo. De obetimi abo man ye nhyehyɛ a mo mpɛ. Mo se wan kase na nadu ntwa yi love mu. Yi love free wonom le love fufuro na mo de ba na no de ye yi love na mo se Dr. Mahmoud Bawumai so won support wa ma na nadu antwamu no. Omo baaye no de omo de ba ne ye de ye. Enti obetimi atra o man mu a eye President Mahama emfa tax fuflo bi ama o man yi mu bi mu ana ye to man we mu President Mahama betimi abu o man 4 years ya on fa tax fuflo bi ama o man yi mu bi mu ana de obayi free ho no on fa bi ma bi mu ana kan me ntie na Dr. Mahmoud Bawumai we kremoni a onya nipa wonya kremoni a wonya Ghana ni asofo ko hie ye meeting eye treaty ne sa ne ma na o mo kan sem gu a Christopher asum se mo nto aba mfa ma Dr. Mahmoud Bawumai sabi ye mpremu obi a yenu amu nkramofo na ebi mu yeti bonkoso no omu ne ebremu omu na se mu amu die Ghana ni ya oye kramoni yesi me ento aba mfama kramu na wo kramoni wusu timi koto aba de ma obi okwa asole de a ya onu mfre nyame de a na wa ankasa wa adwene na da utirim no wusu ye bia ada na mu ye hypocrisy sa abronya akasa ntidi ai omu ekasa didi nkramofo atam ne wanwan no eno de omu de na wo so aka kire wo mutu se mutu ya taxi a ekobiti eye radio station adwuma na okasa di tia party bi a party bi bo otimi kase ya yinadi na meto me wo me company na metua ni pakro ni temfamfo nya nsani Kwame Kwame TiKese YouTube wo se de wo se abro nyenye nipa abro nya abodam Kwame TiKese ya musa no school ni yanko na non tirasi ya jimi ana ase ya nkwase afo Kwame TiKese wo ye nipa sen abronye wo a wo ti YouTube ho yi wenim tantantan wo ye nipa sen abronye sa abronye akeka sa eti anyame nipa hwan ni nyame nipa Ghana na asembra se ye nyine ye citizens ye Ghana fo ye ni pepeni ye ni kremoni ni ye ni Kristo ni di obehwe wo ma ne ye ma ne nhwe di onim nyansa ne ye ma ne nhwe ana asofu ya akoye meeting so wo ma kremoni ni wo ma we so wo de no kra de memfa ho abronya nhwehwe mu ne se asofu nesia ne di odi wo manim wo kasa wo butie no ye Duncan Williams na Duncan Williams pese John Dramani Mahama sako another term biemu ka ho enti abronya ye hwehwemu atesa asem se ya ampasa Duncan Williams yetimi akosia akasa asem ne dia ne nyame nipa na wo ye ne dia hin Ghana mpanimfu tintim mbra no Duncan Williams wonim nyansa sen wo mo na wo Kristo sum mu no ye nwumra wontimi nya mbra ento ho ensum Kristo ma na nyeye ento Kwame nkunuma na wanim tantantan na woti YouTube ya yo ho nyansambo akwa no ye ne ayanko school say no Kwame atro ne ye nim twuro ba nyansa da ya dwunu mu ne de wontimi sano na enim nyansa nsen ye betimi akaso wa ko school say me bra despite be no ntre so ye nyansafo say despite ensamfo sa ya na Kwame nkunuma mo wakasa achi anyame nipa wa yesei Bawumai amekasa Bawumai ameka de mo ye nipa fun UTV fo na mo ye ba ya so no Kwame nkunuma ye nipa fun
mo nyinaa mo ka ho bi ana mawowo mawowo ho ayeyi na free UTV anso won na ma UTV be gina aye o Kwame se fa kan mo nyinaa mo ka ho bi ne mawowo no ho oye ne pa fun Kwame Nkrumah TiKese be ma ni mo no ka sa abronye we ye ne what do me fucking man Emma John Mahama be di na de. In 2016, about why you got Tuntino, John Mahama beka kire say, Wako Commission Phase 1 of University of Ghana Medical Center. And I say no problem. Minimum yenigidi. Nemum, give me word kwa. Ye to me operationalizing in 2016. Ye di ayarefo ko ho. Emma womunya ayaresa in 2016. Our University of Ghana Medical Center. Obi to me trust record it is now there. Okay. Obi actually Tamils constructed at Atuabo gas pipeline. That one we all know, but they give it to Mahama, please. They give Atuabo to Mahama. Almost say Mahama. Mahama legacy. Me, I don't know why Tamils there. Like Tamils legacy, in all of a sudden, Chima Mahama, but we would expose him. Ebina me. Enti erudite fishermen. Me dance say waba. The readers are here now. Enti nyami bisane say. Atamils na sebio owo befa na John Mahama bedi na de no. One of the monumental things and kapapano to me ya e de nyonyam shebe bra Atamils presidency was University of Ghana Medical Center. Mahama to me enwie. Enu nti 2018 mesiensi so. Honorable Ajima Menu, the then health minister, was the one ye di enima finance ministry called J a 50 million American dollars. Say, young farm money operationalize. And that is what happened. And no intimacy date. They are ye to me J ayaresa ewo University of Ghana Medical Center. Emma ye ka so na de ayarefo to me baha. Utie ayarefo to me baha ma bibia den ekosu ye was in 2019. You can go check the records. You can check your parliamentary hands at the reports that was given by the health minister. Mema NDC for propagandist machinery na omo na yama philosophy ko achi eti omo no endu na mo. Another thing, John Dramani Mahama ebeton ya de owu ye mane baaye was Saglime affordable housing. Saglime affordable housing ye President Mills ne niswade ehunu na odwene say yen sisi dan na yen tumi mfa man nipa omo ye Ghana for at affordable price. The woman say, ya papa no bo modern a secure loan ni bibia ye de beye. And again, fofie antoata. And atamil so call ye. Enti sanke ye po bi assess was shot tamil se ni onyamo a. Na nke ye John Dramani Mahama. Afetie. Sagli mesika ye $200 million. Omo beka kire ye say ye ba mo 5,000 units. 5,000 units. For $200 million American, by the way, at that time. Okay. Now, this is what it boiled down to. When the money came, and I'm giving you the reason why at these days, IMF, those entities, you go do the work, you raise your own certificate, then the government can also pay. Because near this kind of more could and Stagleme 200 million no. Na yedimu 197 million tieniye. Ye chicha di ama contractors. Nenso ye wie dankra ba kupo